wasomi wengi wana nyumba ziko kwenye ramani, kwenye briefcase, jua analalaje. Na wasomi wa Yesu anapiga chumba kimoja, anatia umeme, anaingia ndani, anapumzika. Mwambie babako alete hela ya pango, kama anela ya pango aame ajenge ya kwake na vile kujenga mchele. Mungu amenipa chumba kimoja, zamani sikuwa nacho. Nimejenga chumba kimoja, zamani sikuwa nacho. Twende! Nimehamia Heya! nimehamia chumba kimoja, nimehamia nimehamia hata ujenge nyumba 10 na familia, nimehamia unalala kimoja tu. Jenga kimoja, amia. Nimehamia na familia yangu, nimehamia. Eti anaona aibu kujenga chumba kimoja na amepanga chumba kimoja. Utamsikia baba mwenye nyumba anasema, mwezi ulipa pango haraka, nataka nirekebishe nyumba yangu. Unawajengea wengine. Shtuka! Manake msomi anzi nyumba mpaka aone kwanza, yani chini milioni 100 au 50 ndio ataanza. Milioni 3 anza, nitaibika, tachekwa.